Ki kote pi Biza. Yeah, yes. Ki kote pi Biza, yes. Como it e ou lié. Nan pa ki don l'église. Woo! Jesus, Holy Ghost fire! Yeah, that was messed up. But mbat konen se te pa ki don l'église. San apre m vin wè sa, so I was like, my bad. Okay. E ou men? Your turn. Yeah, e ou men. Ou ba beje konen repos ot kesyon anko? Ou m vle konen ki pi go chanwen ou fe? Kam si sore de chanwen lan. Ki pi go chanwen. Ou konfortab bokot menajon vle lale? Ki sa? Konfortab bokot menajon vle mchale ou bien ou wale? Non, pa pale kreol, li pa koupon sa map diya. Oh, ok, nou ka pale net. Yeah, So, ki pi go chanwen a fe? pense, cause Ou fan pil? mba jom di sa. Mba jam dou di sa de. Cause mba atan a kesyon, donc mba kon ki fom ta pense an pil. Ki pi go chanwen? Ou fet yu soman de blode deja? Non mboko jom pe sa, non? So bagam da eme seri, pa de map di sa, but menajman pa dako. Ok. Mwen gen mwen e boul d'akor ou ka invite mse vin nou nou ka vale. Mse deja va vale kreol. Ki sa kon va la di? Fe mse, introduce me to him. I talk to him, you know what I mean? Oh, he's right here. Na pale sa apren ba se pale la, peut-être mse gen do a mka open mind ni pou kompren. Maybe li gen do a fe plus experience an wou. Because at the end of the day, mse apre ta about it. Babe, say, me kaka. Me caca. Wa di na pou di men. Me kaka. Wa di de ga sa pou di men. Say, me kaka.